Anyimba uite, a man will leave you in a desert without water. Mushimane oshile gay kamara mates go KZN. What the hell? What the hell? Chobi. Ngwanyana ka tshiko ngwanyana fa dago yana technology a re itse ka re hey a re chobi another day another go 101 a re itse he ke bona mazulu hona ya no ka re nka ba tlhaba ka thipa mo di jabaneng ka re why a re ke re hutla go bolelle nna ke ke ya Pitori ngwana go hae a re itse nna ke rutegile ke tsene sekolo ka bereka mereko mo shapo ke gola salary e shapo a re mara bothata go itse mang ke taba ya gore ndota adio ka re ndota adio yang mo Pitori le magotsomela a teng a re magotsomela Pitori se ka ba bona ka mekhaba le dikipa tsa villa le di what a bana di jombi batho bao ka re doom thing. Because what is this? A re itse a bana sipe a bana dex re bola ke tlala ka mo Pretoria ka a re so ngwana go gae he ke bona re bola ke tlala ka re itse keng e re nna ke tsamaye ke re on socials ke bona gore nka kopana le mang a re bona I met a couple of guys on Tinder ba bang ke kopana le bona mo Instagram ba bang ke kopana le bona bona wherever ne ra re le ka di relationship ma relationship ne di sa bereke ka gore bashimane bana a ba kgone data a go itse tšhomi ya ka e nngwe ya mpolelele gore no ha o ka kry-a monna wa lezulu a re ke re itse bona ba mpolelele gore a hill that you need to die on kanta ba mpolelele gore mazulu ba lwa di-battles tsa bona ko ntwena ko thabeng ka re okay tšhomi tla ka taba a ga wa itse ka re ke le mo Tinder moshimana mozulu a re we mama o njani ka re a re ke re itse ne ke le lovely moshimane a thoma re we mama ka re bona o mpona ke le mama ke na le ditedu tse kana a re ka re bona so big so deke mal ka fall in love a re na le moshimane ra bolela dio tsotlhe di lovely o itse keng relationship ya tsama go monate but we have never met so all this time moshimane ke mo romela tšheletenyana mo o mpoleletse gore ena wa zola o na le go ha bana le taxi so o petcha mo ka tšhelete e tswang mo businessing e ya di taxi mara ena hana next a re bitse I didn't mind ke mo retse fela ka morela ka o rata le nna wa rata a re bone go irahalang a re so moshimane ba mpolele gore no Durban July a shiwe etla so Durban July e tlang how about o book a flight and then o book flight o tle kwano in KZN so we say your ntwena ka Friday ya Durban July o fly into KZN ka Friday ya Durban July and o tse leave ya beke ko mmerekong cause ke nya go spenda na ko lwena so house note ya leave ya beke we reng o book flight ya how ya we bookele the next Friday a ga wa ka so big so deke mal sharp lovely stuff a go itse bona ka paka ka labone ke preparela kae ke ya Durban July and I'm gonna spend this weekend le my man for the first time after 3 months re bolela on social media ka okay chumi this is lovely finally you have a man a ke chumi ka le nna I thought so a mara something sampolela sa go itse keng wena how ya KZN use another phone o ske bo berekisa your iPhone 16 Pro Max tsama ka iPhone 13 ena mara iPhone 13 ena delete di banking app tsotlhe o move di chelete o di beye in separate accounts ko re lore ha o ka re o tsena ko ya nna gore moshimane wa scammer e be lo wa itse gore ha o tsele sepe a go itse mang ke tsamaile ka diaparo tsa ka he se ke tsamaya le diaparo beke tse ithuta diaparo ka tsamaya le iPhone 13 le ID fela so that di kgone flyer monna ha ke na chelete ha ke na cash I don't have anything my plan was kilo arrive ka mono ke motho mo byang and se ke mono ke motho mo byang he ile ke motho mo shapo ke restore eng di banking app tsaka a ra wa shem khwitsi bona that Thursday re boletse the whole day Friday le gona go lovely go so big dilo tsotlhe di tsamapila a re ke re itse bona I trusted this man with all my heart le ntse ne ke tshohile gore yes maybe I can scam mo le mo ne ke sena bothata a re bona through ka Friday ka mo founela ga bolela baby I love you I'm excited I can't wait to see you le la mpolele gore he can't wait to see me a re ya no chomi bothata bo simolotse fela he nna ke tsena Durban a re ka tsena airportong ko o ya re thambo ka mo tsena picture ka bo sendela ka re bona ke mo o ya re thambo mo boy ya re so big so deke mal ka flyer down ka tsena Durban he se ke tsena Durban ka founela mo boy ka re are you fetching me mo boy ya re no I'm not fetching you wena tsena mo meter taxing house not tsena mo meter taxing and then nna ke tlo patela meter taxi ha o tsena ka mo ha wa ka ba bolelo re cash is cash ka tsena mo ga meter taxi he ke tsena go meter taxi ke follow meter taxi ko the main city in Durban now ka mo city he ke tsena in the city ke founela moshimane a itsene ke founela moshimane a itsene ha re yena ntate o wa mozulu o ntebeletse mo review mira o mpolella re he nkokone he stabane ke zokushaya ngicela imali yakho
a re itse mama o gopola ke tlile Durban ga ke na selo ga ke na matla ke a kopa ke a lla so ke stakile le mokhalabashi wa mozulu o nyaka tšhelete gae mošimane a gabe difounu a re itse go ganne fela ke tsena mo WhatsApp ke re ke go sendela message e re wante ke mošimane o blockile nako eo ga ke na tšhelete ga ke na selo a re tšhono se kang jaja ka ga go jaje ngwane ko gae a re yanong because ne ke sena tšhelete ao patela ntate wa driver ntsela a re bona tšhomo yaka ke kowile my due my flight is booked for next week Friday ya re 10 number 2 a ke na dikhato ntate wa mozulu o na re because ke istabana ke funa umkhokela o tseya phone a tseya phone ke mo Durban ke setse ka dibeke a ke na se ke re tšhomo yalo o berekile yang a re itse bang ke tsene go Capitec ka re ke kopa thuso ba ka se kgone go thusa yaanong ka re ke na le a private client account le FNB ke tsene go le bateng ka nna fatshe ka lla until ba thuse a be ba mbukele le return flight ya that evening yo a re ko FNB ba nthusa ka re ke private client I never do sa ka kopa le kwa jana reception ke kopa le at least o release tse di fati ke lo reka mobisela o re ke kona so again o flaila ya Durban ha tsena Durban mo tshwana mo blockile ha se fetso mo block ba mo tsena yo a ke re shobya ke bazulu ele ke ra chance ha o tse motho kwa le Zulu mmeta ka le botlo la biri no